sikwazi ukuthi sihlanganise siwuZulu sihlangane amakhanda washo uMdlumane wathi hlangana mhlathoza nayo Zulu mnyama kakusiqali lokho abantu bofika kulelizwe uMdlumane yayikhona lenkinga sedlula kuyo isikhona ke futhi manje ngesikhathi sami Zulu mnyama ngisho ukuthi kase kucwayi lokhu udala umthetho ngisacela ukuthi ke nithembise nje into eyodwa Zulu mnyama bengabanga umsindo onke amagubho omhlaba mdala lo msindo lelizwe lendawo akho umuntu othinta lelizwe KwaZulu la sisemkhankasweni ukuthi sisuse lo Natal ngoba uthanda usidalela inkinga vele ethi KwaZulu ngoba lo Natal angikwazi ukuthi ungiwane yiwo lo Natal lo Zulu mnyama usidalela uTalatiya KwaZulu njengegama lami nje ngizomisa uZulu mina ngizomisa uZulu angizeli ukuzomisa uNatal ngaprofitwa ngingakazalwa ngisho ukuzalwa ukuthi ngiyosiphatha mina lesi sizwe ngalesi sikhathi Zulu mnyama ngesikhathi sami ngiyanithembisa akukho mpi esizoyiphaka sokhuluma nje nabo ukuthi sukani la akekho umuntu ongenali kubo bakwethu intanda kodwa Zulu mnyama sikhumbule futhi ukuthi siphakathi komkhosi wokweshwama ngisafakwe ingubo emlonyeni angikwazi ukuqeketha kakhulu inhlambelo isemanzi liyakhumbula ibutho mhla ngelikhipha ondini ngomsombuluko ukuthi inhlambelo isamile Zulu mnyama niyakhumbula lothi ke mase kusho inhlambelo bese sihlala phansi ke sikhuluma indaba zakwaZulu nezwe lethu Ngintandane mina wahamba umhloko mbani noma mongizalayo wahamba kodwa ayikho intandane kwaZulu ayikho umntanakho umntanami ngiyangeza akekho umuntu la ongenalo iphakelo lakhe ngiyangeza ake ngene lapha ke Zulu mnyama ukuze siqondisane nje lo mcimbi lo esikuwo namhlanje akusiwona umcimbi kahulumeni wayengekho uhulumeni uJinini ePhakaleni wayengekho uhulumeni kwakhona uZulu la manje uhulumeni engagaxeli ukuthi ngoba nakhe ephethe imali thina singenamali ngisenembuzo njalo ukuthi isizwe sicebe kangaka kungani hlupheka kangaka nenkosi yaso khona ungahambi kahle ukunuka amakhala siza kulandela size sokuthola mina besilo uNkulunkulu ngizanimela unginikeze nina lesi sikhathi uNkulunkulu angisize nedlozi nomsamo kaZulu ngoba yimina ophethe umsamo wenu ngikhuluma nje izibani zenu ziyasha kumanje zimile
indlela zimhlophe angizukwanda kakhulu ngoba nedlozi liyoze lingishaye nenhlonipho lokhu okwenzakala eDingthini siyalimala lapho kodadewethu eyibawaqomile namakwelekwele kuthi wani phela abashana sekhona abashana bethu manje kumele sihlale phansi izulu omnyama ngesichitha ingqubunga ukuthi sikuthini lokhu ngoba noma ngabe umshana wami uzalwa ikwelekwele alihambe ikwelekele sala umshana makumele kube njalo kodwa futhi izulu omnyama siyadinga ukuthi sakhe ubuhlobo nezinye izizwe suzu singalwi Beniyokonywa nje butholuka amageba ke niqonywa amavenda namalokhu khona la ekhaya bakhona aha naseZimbabwe kwelikamzilikazi bamazulu ningakhohlwa singawulimazi umlando ososhangana eSwazini manje namlando umfazi eSwazini namlobola nonke yini manje asiyibambe kanjalo uzulu omnyama ngibambisene kahle noPrima wesifunda ngibambisene kahle noNdunankulu wami kaZulu ngibambisene kahle futhi nomongameli wezwe ngiyayivula iminyango uzulu omnyama ukuthi emashobeni izikhalo zenu ihlombe lenu uzulu omnyama ngiyangizwa lisemashobeni wozana emashobeni umzi wasemashobeni sivuse umuzi welembe eleqama yamalembe ngokukhalipha unodumehlezi kaMizi uShaka Shayeki isilo sasemashobeni sivusile lowo muzi ngoba sivuso kudala la sodingeka khona indaba zakwaZulu ngakho Zulu omnyama ngalomzuzu ngicela ukuba nginibonge nibe nami kwaze kwaba sekugcineni ibutho likaZulu besifaka besikhiphe ezinkantolo namanje ngisasenkantolo kodwa lokhu nimi nami Zulu omnyama uthando lwami enginalo nenhlonipho engithanda ngayo bekani indlebe phansi ukuthi nginenkinga eyodwa lokho ku Facebook anginakho mina kanti kuthiwa kuyapostwa kulezi kuyapostwa ube ngiyazenzela hey ngangixoxa nani zonke izinsuku ngiyakuvala njalo Zondi Mancenzi oke wakhuluma kabi ngami ngoba angazi ngithukelani zengane ziyangithuka izingane angithola umuntu ukhuluma into ayithandayo lapha kuma Facebook ngithukelani yazi mina ngihlonishwa nayintsheketshe itsheketshe liqhamuka liyangikhothamela mina itsheketshe manje ngochashaza umuntu nje Zulu omnyama asibe munye ngoba isihlalo engihlezi kuso simele ubunye nokuthula lesi sihlalo sikhandwe ngegazi nalesi sizwe siyayazi impilo bengasisi-ke thina empini siyakwazi ukungalala emakhaya sihlale ey'ntabeni abangasisi lapho asikho isidingo salokho Zulu omnyama namhlanje kunento lekuthiwa youth likaMentshisi ngiyalivala namhlanje uthi likaMentshisi
lolodwa nje lashisa izwe lonke le-South Africa uthi likaMentshisi ngiyalivala manifuna ukulwa anoza nocela umnikezi wempi qala impi ephakwe yisilo iyanqoba impi ephakwe ngabantwana iyehlulwa nanti ishiyana ujinini lo ephaka la ukuthi naseniyaphe eshiyana lana bhaqablwa khona abantwana base beshiselwa yigazi bathi hayi so ngoba ayizoshawa khona ukuthi